mà sẽ áp dụng nào có rồi sẽ áp dụng bùi ăn lệ khai in cái lô âm về tu vào chuan chúng mình tụ chuan cần châu sắc sắc cái ole zoram mi pui te hian hei hi kan sia em Mizoramin economic gain na satak kan nei ve the na tur le Mizoram hi state kan in hlan tir ve ta development ropui ber national highway 4 lane ropui zet mai le bypass road kan nei ve the na tur chu kumga liam ta kum sang ne som pa ko kum dei to khan central sarkar Punarendra Modi sarkar lai pui hian aram chung India ram state in tetan alo sanction dei to ni ti hi ilo shaim Kanchanam state dang Assam Arunachal Pradesh Nagaland le adang dang te chuan 70% velzet an zo to a kaini state a ero tu te emo do am lo ta wang le enge mo hlok na lo chan ve phet an tum wang kan ti don nge eng ma la tholo zero kan lanitlat mai ne chu hetianga national highway 4 lane ropui zet mai le bypass road changtlung tak kan ram ro tling le masona turu takni tur hi akal tlang theinan hian kan ram chunga kut na thok ram nei tu te hian an ram nei ang chu Mizoramin national highway 4 lane kan nei ve theinan hian an hlan phala kumsa ni somni jun thla khan thu nei tu te kuta an documents ang an lo hlan vek to nge ne hetiang khopa development ropui kan nei na tura hian kan state sarkar ding mek te hian cheng khatma an seng don lova central sarkar hian anram chung India ram state tin te masona tura duan ani wangin ram nei tu kut na thok te po hi compensation pek po anin huam vek ani amero chu makhop mai Mizoram forest department te hian hetianga national highway 4 lane achhuak don ti an hriat vele hian ram nei tu kut na thok tu te compensation hi an lo it wange NHIDC elin chian choi tur hi chan ve phet an lo tum zo 1965 notification dan hlui to lutuk tlo chan hian rem le rem lavin an ron chu ve tlat mai ne chu thil thlen dan kim chang le forest department ho wang ram nei tu te tor na zo zai hi se chang turin land owners association chairman Puma Zwala le secretary Purokam Lavate Thoko chang hi kan ngai thanga chongka manlo do phok phosho dewani pon forest department ho che dan tenom lutuk chung changa hian andre runat na hi anasa to e maya kumli do na ni to forest ho thilti kwal vel dan hi chuwangin ram nei tu te hian chongka manlo do rum dewani poin kan rethiam sham don ya o kapu chan engtin ge khalai e 4 lane engtin ge khamilai boy na kha atran tir dan ber khan han soi zar chin la tro abu na in a history tangai mo the 4 lane project hi any defense through a ministry of road transport in northeast corridor and siam na hi nia hemi northeast corridor and siam hian Nagaland te Arunachal te Meghalaya te Manipur te Assam hian engamo national security boy na telo palta po troops movement om zung theina tur pa ka state na economy kha kongin economy aron lak lu achor theina tura asiam adu anani ta chuanin a project hi NHIDCL National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited ania hei a project itu te ania a project on kalna hi Ministry of Road Transport MORT kan ti ini tani hemi Northeast Corridor ta na Mizoram tan chok big ni lo na anron sti amani tani Mizoram tan chok ni state tina nge tina chuan tu na hian state dang te chuan 70-80% well na anzo to ini state hen 0% elani chuanin akong chung chang chu kan theta ti khan a local dan tu chu national highway
06 and 306 ania Assam Silchar tang khona ron lut dona vireng te bil ko thir chim luang chuan bil vireng te chim luang bil ko thir reng te kon kolasi thing dol bual pui kon pui theng hi tuna hian duan fere ni to atang te po hi sanction 7 8 te po sanction hian ani to in kan sia en po ni se tuna kong local tour 4 lane hi is aron luna tour minon a khoi tu tour le aron kalna le akal kong kaldan tour kan se to varing te atanga bil ko thiri package 3 ania bil ko thira tanga reng te tlang te kon tlang sang bul theng khu package 4 ni tani so package 5 khu ta tang reng te ko ta tang khuan hemi bual pui vel theng hi ni ta ko le si bual pui so package 6 hi bual pui tanga khu rai sai rang pen kon pui sai rang pen pia deu ani tani chuanin na anan tan do na land acquisition through in an tia to ta chuan kala competent authority land acquisition deputy DC policy khu competent authority anita kala antimaya CLA chuan aramlak turte antifela aramlak turte antifela land value te crops assessment te antifela tu anti-fel chuan ram nei tu te ne na khan kum sang ni le som ni June kum sang ni le kum som ni June akal kong kal na tur song khan land hi an freeze vek ta ni ram khan freeze veka nei tu te ne na in rama hian kong aron kal do na compensation in dong do na chu wangin lo khoi zui to su antita chuan lo khoi zui to su anti khan tu man compensate tu man an raman khoi zui ta lowa an ku kung ten phun bel lowa an ku kung ten an ven to lowa an thai chin te ti zom lowa sum mumai tura compensation mumai tura anin ngai lai khan 1965 act notification notification here na ron dal tani 1965 notification chu kanan soi chiang nga 1965 notification to January ni somni pariat 1965 aduan ania ron effect ania an siam ta ka phei chu 1956 le 57 a dei to ania ni ma chela notification ron chhuwa hi 1965 ania chu ta chuan roadside riverine forest reserve le roadside reserve forest anon titani chuan aron seidana chuan riverine hian riverine chu kan lui Mizoram lui sompali kama hian reserve forest hian an hautani chumia chuan Mizoram lui sompalia an hawa chuanin chu mai ba ka roadside reserve forest antia vaiveng te tanga aizon via sairang antitani chu dia omzia chu vaiveng te tangin bil ko thir mo kolasi tingdol bual pui kon pui mo sairang mo khulai chu khuni lo nia sairang atangin phunchong rang famual mo ani thave ka mo ani ni an reserve ai ni ai silcha to aizol in tialo silcha to kon pui in tirinem silcha to aizol via sairang in tiwangin man lai chuan an tuan lai hian kilometer mail an te dan hi post office to post office ani chu wang chuan karon sei to ang khan vaireng pe train ron kal chho ze la sai rang phun chong rang vamual
mo โอ้โอ้ rang pamula tangin hun thar aron kala hun thar tangin he ta bong ko na ron chua ka อืม chuan he ta chal tlang lama mo โอ้โอ้ chal tlang lama tangin chan mari zar kot dor pui so mi treasury kan dak in pui tlen so ni โอ้โอ้โอ้ chu mi da ni na hau da na chuan 30 meters hi roadside reserve ania PW nuai โอ้โอ้ mo โอ้ chuan 30 meters ba ka 800 meters to forest reserve ani โอ้โอ้ chu tia ani chuan vaireng te khua khu om thei lo sim sima โอ้โอ้ bil ko thi vaireng te khua khuan botol sil char ko om tlanga mo อืม asira metar som thum le metar zariat ilak chuan โอ้โอ้ in khua ma hu om thei lo sim sim โอ้โอ้ bil ko thi ra po chu tiang bok thing dol kon puya po chu tiang bok sai ranga po chu tiang bok hun chong rang wa mua la po chu tiang bok he ta hun thara kan non kal phei chuan metar som thum le metar zariat chu kilometer khat le tiani ta โอ้ mo โอ้ metar zariat chu kilometer khat do le ni chu metar sang khat kilometer khat dia โอ้โอ้ chu wang chuan khumi konga tanga metar zariat som thum akala ni chuan โอ้ a hong chho vek mai ni vai wa ko na tanga he lai chal tlang zong zong bong ko na le lam imi tha thiam mai anga โอ้โอ้ tan maria te po kan ram hi pakhat ma hi piang thei ni lo ni โอ้โอ้ chu wangin helai ko nga hian hemi 1965 notification mang hian อ๋อ forest hian tu na vaireng te tanga kon puya kong si hi an ram tin an hau tak mai ni plantation te kan nei an ti a โอ้โอ้ chu a notification documents te om veka อืม an plantation nei zat an chal te om veka โอ้ chuan ti khan i han ngai tua la a dan hi dan lui tu man po man thei to lo อืม mo อืม i a dan ni han mang tak se a ngai na om lo โอ้โอ้โอ้จริงๆนะอุ้มเราโซกันนี่จูอ่ะมังตักตักตัวเขาจวน min mang tak se โอ้ ti ngai na om lo โอ้โอ้โอ้โอ้ i min an hot chuak ta vek mai se ai zol poi om lo tuk chu ni to mai อันนี้เบอร์ไม่จู he mi dan kan chan hian khulaya โอ้ mi ram pas huan โอ้ LSC atanga PP atanga piang huan zong hi an mani ram kan plantation in aron chal de vek mai ni revenue in pass min pe chua ka kurai kon ram nei to te ni man lai tangin โอ้โอ้โอ้ man lai tang ram nei to ni tax choi kan ni ya โอ้โอ้ ram chia kan pe ya โอ้โอ้ revenue in pass min pe chua ka โอ้ ani le heti an forest reserve ani chi chuan โอ้ nothing e kulai settlement te ku ama de tong to in forest reserve an ti lo อืมอืมอืมอืม ngati tu na four lane a local don ve le a โอ้ forest ram ti anon chu โอ้โอ้อันนี้เลยค่ะลายอ่ะค่ะอืม min ku va pui tling te thai pui tling te thingkung pui tling te an lo phun to vek na โอ้ an phun lai kan ram te si lo tu na four lane a local don na โอ้โอ้โอ้ mo โอ้อันอีตัวนี้เบอร์ไม่จู chu wang chuan ka tinge chu voi tam tak clarify ro kan ti to forest po an ram hau zat an non clarify an pia hian til om lo lu to kania อืมอืม chu wang na hmuna rong kal se spot verification te ron nei ro โอ้ mo kan pin chuanin kan sei le tu chu mi pui har sak nei kan sei du ni โอ้โอ้ kulai tlang dunga chuan mi ri thei te an ei zon na chu u va te mo le thai te tiang an ei zon na ni chu ho chuan hei I mu da na in an la โอ้ chun sang ni som ni atanga
tu na February lai kan pe le to February to le tep to sa hi le som ni pali chum hian an ram kha an mang thei tam mi lo ni eng ti kuma tangin moi ti kha kum sa hi le som ni June as forest ho kan mang to zuan ti nang ye khala ya khan om hi to compete authority khan ram hi highway a local dona a compensation kan pe don che uwa in han hi compensation kan pe che wa ko ngarong kal don ti tani Sumia ma anan la tur ka compete authority da pon a NHIDCL da pon ma an la tur kha forest yan kan ramalom forest tira ki mani lam tur lo manon ti tat me ni chuta chuan kota khan anan in beita chuta chuan kum sang ni le som ni pakhat mo kum sang ni le som ni pakhat khan kot hian a kuas tani January ni som ni pasari khan mo ko tinga kuasa chuanin revenue department in notification a chua kulai ram khu reserve forest ani to lowa ti in in asset aside to ani atia chu wangin December sang ni le som ni pani khan package 3 le 4 variant te tanga bir ko thir chuan an latani compensation variant te tanga bill ko clear ho in bo package pani khan chuan package 5 and 6 anan ti ve tur kha environment ho in anon challenge ve le kha order kha chuan court in double bench amai single bench in a kuasa double bench an zual ko le ma se January ni som October ni som sang ni le som ni pathum khan aking tu de kha anin nuk dok ta chuanin anin nuk dok kha chuan ama a single bench in alo kuas to ang khan a om le ta ni chuta chuan revenue pon notification aron chuan non le khulai ram khu free san khulai ram khu free to compensation khulai ram khu forest samani to lo we in aron chuale ta ni ma se anti chung khan forest hian forest clearance sangai non ti ta forest ram ni to si lo khan forest ram anon ti ta tat mai ni chuan ifet hi amanga kan sarkar lui kan CM uzoram thanga po khan an pe na sa hatang tu in awang chu he kong hi mizoram tan rawatlinga economical advantages tam taka oma wangin sarkar ma sa po khan thei to ban chua amai ro chu thil hriat tur pakhat chu forest hi concurrent list to man nia state sarkar thunuai big an ni lawa central sarkar thunuai an tel ve tak mai ni kuasi department kan tiang deu pu panian ne ni central lama le helama chuan helam sarkar in du ang khan norvak ma se kulama central lama an zual ko zel thei sia kuta an chuan national green tribunal an ti ve chen boka chu an chuan ba chu ti khati ti in chu wang chuan forest hian kan ram ma son na tur hi an ngai tu kan ram ro tur hi an ngai tu theng phalo ni bi 4 lane local 4 lane in
inge aron ken don kan mi puitan economical advantage song kan benefit na tur hi an ngai to thleng phalo ni an ni chuan an reserve forest tiringot thian an tangta kan plantation tin tu na khuan environment te tanga ai zo thang po kal ro forest plantation ko mu tur ma om lo avisi tin khula ko om khuan rong kal ro se an plantation chu ron ko ro se ti sak sak mai ni tu te kan ne sarkar thara lo pianga chu kan sarkar thara kanan kan chief minister tau te kanan koma kanan sila kanan sila chuan sarkar thar hian malak na min nei puita an ni pon sarkar thar hian 4 lane hi Mizoram tan ro luat lingani ti an hai lo reng renga an ti ratangin an ni chuan an kal ro se an ti thu hi a ti ratangin min hriat tir nga la chuanin an sarkar tang khan ni som ni December ni som ni sang ni som ni pathum chu Christmas lai do thoni chu an sarkar tir khan cabinet meeting an ko nga la chuan ni som panga January sang ni som ni pali po khan CM in department sang a meeting pui boka to ta chuan CM po hian thu chu ani ni tulai ram khu ko tina ko sto angin forest ram ani to lawa ko thu chu ang hi zom ro setting thengin kan chief minister thar le kan sarkar thar pon ma la ani amai ro chu forest hian tun thengin ngoi ala chu tata CM office tang pon enge thu chu aron CM ru atia thu chu hi an la CM du lo re an ngoi tak mai ni tu na hian ma se NHIDCL pe hian forest in written an ziakin kan na tho theina le forest amani to lo pi min pe lo na kut kan thak thei lo wan ti ve mi abok sia awang chu ni china ka soi to ang khan package 3 le 4 an pe ka sum compensation an se NHIDCL in an pe ka ma an tan chia khan metar zawe ran lai khan forest an ti to pha ni NHIDCL khami han lo tan se chuan wo in ni a hian first copying an zo vek tong tu wang in tun thangin metar zawe ba first copying lo om lo wa chuanin kan len owners dei an ri thei to be manin china ka soyang khan khulai ram compensation and lockdown wanga mo eile bar dang nei to lo sung la tur mai ngai si khan an ngak ve ta tor mai ni chung ko tam tak dam lo te po in puisa ten pu ka chung ko tam tak hemi compensation khak chuak man lo wa boral te poi do mani chuan chung ko tam tak an fa te school lu tir thei to lo khi pe tu nei lo wangin chung ko tam takin an ro dang sal rol ringot le bar dang nei si ro ngai bok sia le bar dang nei si lo khan le bar dang nei si lo khan anin sal ral to fak mai ni chu wang chuan kan forest apo kan kalguna pui na hi kan boy pui tira tangin governor tanga kan CM lui tanga kan sarkar lui revenue minister te forest minister te kan dorna sa chuanin tuna sarkar thara po kan dor le vak to chuanin kan dora kan har sabna pe kan sila ama se forest sian min bok zer mai ni chuan tuna hian kan mi pui te hi an lung oi to lo wa an thina rim to an thina rim na chan chu le bara an har sa to tu mi sing hemi nun thunga an hiam pha le tu chuan
kan hau tu te ruwa tangin ke ini collective district landowners chuan general assembly ni som pali February sang ni som ni pali khan kon puya kan kota tu ta chuan kan thurela chuan ultimatum ipeme yang tingin thu kan pe ni tu ta chuan ultimatum chuan forest hian ron kalin an plantation te ron kok chiangin turam nge ron sei fel ro se revenue yan pass bin pe bok se pass ni tu ni na sarkar le kha kan ni ve thau bok sia le lama an nin kan raman pe bok sia pass an pe chu don hian forest le revenue hi thomu malan nei lo mi mo turam nge pi hi ron ki chiang ro se le forest an plantation ni ron kok ro se kan kita chuanin hemi hi an ti lo chuan ni som hi paruk thang hi hun kan pe a le kha kan pe lut vek to a ni som hi paruk a chan la kan dong lo ni chuan kan kalin kan kal ve tawng forest har sakna siam zong le aning lo zong kan kal ve tawng pi thlangin ultimatum le kha kan pe lut ani chu wang chuan hon pi chiang ro se ani lo chuan kong hi hepia kan ram kan khoi thei si lo ni chuan four lane hi mo anon kan se lo mo akal lo chuan mo phur tu akal lo chan ni forest department ani ti hi Mizoram mi pui hiam sia se kan du a compensation la tu te ni lo in a forest wang so kan ni a wang chu any Chinese alien contractor an thang fel veka book te anon sa veka kem te an sa an khol te non da veka chu ta chuan na an tho thei lo chu hian an contractor ri wata hian khor som sari ver an pe to ni zang dom na le lama ke ni land owners farmers te ho eng ma kan dong si lo wa raman khoi thei bok si lo wa ku fa tu kum chu kung sang khat kan phun le te ang ti tu te pon kum li chu an phun thei to lo wa malak na nei tur thau an nia mo attention chu mi mun chu kan siam te attention chu mi chu kan ti te ang ti ho pon an khoi thei to lo wa chu wang chuan tun din muna chuan an ri thei em mai ni mi sing na nun phunga an siam pha em mai a chu wang chuan an khoi thak em mai ni chu wang chuan he thira hi chuan forest hian ram ma son na hi an du lo mi ti hian hi kan ril ru awani in huk dok se chuan forest hian compensation ni an sema ka kong khu an lai tan dei tawang chu ka thara hen in khen ve chin him shimem sarkar thara po kan thlen an ni pon man la cabinet meeting te po an nei to a departmental meeting po CM in hoi tama nei pui to tu na sarkar thar hian chuan en lo forest ho chu an lan tluang la ti cha tlat ti na ni mo tluang cha tlat chuan an cha mai pon ni lo chan po min chang du lo khai a vrap thak ve sarkar ma sa le tu na sarkar thar hian four lane kal hi an du an du ve Mizoram ni fa te ta na ro lu ni do na ani le ka ta han forest yang dan tu chuan ko Dimapur ta ko hi ma ko an zo to a mo four lane kan zo sung mai ni chuan four lane len tur zia i fiat thiam dan tu chuan Barapani Meghalaya tanga Jorabat Assam khen ku four lane ani ta ko bi four lane ku han enula akal chunga rei lo zia to le ko that zia nom zia le asira economic atam zia ku farmers te ta na mo mi sing tan chim hotel siam te hai lo zuar te enge kha hei thu theng chi lo zuar te dor te thing pui in na mai thim kha tu na alien to zia ku
economic gain na ning nem zia khu tu han wang chuan khatiang ba I silchar tanga aizo la hen kan mizo ta ni na thave ro ni tu en ti nan aizo la tang hian silchar ku alelan wa man don ni zukin en ti du mo zuk bazar du mo tan alelan man ba ka chu economic mai ba ka development kha thok tak ani to sa shim shima chu ta ka mi hausa mai pon la mi ra thei ta na changa farmers hau ta na changkai le zwa farmers hau ta changkai chu ba ka sum dong tan mizo ram sum dong tan thil phur mana tung dak dong tan ni chuan operators subo operators ma bus operators tan diesel entina liter zan lo man na thina han ko that to do na wangin achan ve do thoin ta don ni chuan motor ani se ong tha chuan motor te po thawa motor te po thawa wear and tear te lo tlema chu wang chuan benefit tam ni tu ni chuan tu na khura inkar khu ang song khuan motor movement tam le zuara pass lian tak tak te lo luwa motor movement tam ta na chuan hotel cho ina tanga thingpui do ra tanga asi ra thai lo zora tanga thingpu ain a develop le zual do na ni chuan chumi song ngai to chuan four lane ni Mizoram tan chuan ro ani kan ti karon ti ton ha rawatling don ni chutro chu tiang khopa enge kan economic gain nan poro athadon te rul nen hetiang anga anlo dang chatlat mai lai le hetiang nga enge hlok na lo mu ve phet an be sei lai hi khamilai bi khachu pukam lo khan mi lo chang lok sela ani le pukam lo ise thayam se thei ani le hetiang hianin hetiang khoparam ma so na to development ro pui Mizoram le thengai lo aron theng do ania central sarkar ina voi khatna na ron tin tura hian engtin me forest department hau hianin 1965 be chan hian alati tatna chan high court point an hol to hi engwa gun nge forest department hau hianin hetianga anla uina chan lian la chel ve tatna chan la ho ve tatna chan kha ni in shiat ang kha han sei vela chulai takachu ke mani lo rin dan chuanin tuna forest ina araman tau tun chuanin an mani ramani chuanin NHIDCL te hianin forest clearance an apply na ya forest clearance an apply na chuanin NHIDCL te hianin forest an pe ka nga yani chumi chia chu forest ho hian an lo eat ve mani tiril ru hi kan na yani tuna hianin Sanchu High Court ina 2021 ti heldo tun thenga min la ti buaya kan ramani ti an hau thlat na hi rilu thui tak kan pu ke ni po hianin chu wan chuanin High Court thu chuak hi za mai se sarkar forest ramani to lo he chu High Court ina ron ti fel to a chu wan chuanin sarkar ramani to mi mal ramani to han ron ti mai se kan fel vek tur ania amaro chu tun thleng hianin thu chuan la siam du lawa sarkar po hian voi tam tak forest department hi kan sarkar masa MNF le tuna kan sarkar ron mek ZPM po hianin meeting an nei na thu chuan siam forest department te hi thu ti chuak ula thu chuak siam ula hemi hi chu FC angai to lowe ti in thu chuak siam ro an tiama si an langoi ta ni tun thleng hianin Antuanin kalaya sumtlem te NHIDCL in forest chi an pek ve turkha an id daw man yo kan ti ni adik tak chuan ke mani ngai dan chuan chu ni adale la ma to ram ma so na tur thilan ya hetiang a hian an mani tan 1965 notification kha high court puna nol de to kha engin hetiang khop an na chan theile ti hi ru a chan mani le hemi an tan thala hi high court ta khan an lo zukhen in lo central sarkar an lo zukhen to em ti hin tiang ya kan lo khiat ve dan chuanin mi high court in 1965 notification forest reserve omna notification antol hi Mizoram forest department hianin central forest department akhon la thlen lo ni kan ria amaro chu kan chiang bik lowa keta hianin an mani thu in high court thu thu nai an do ve top mai mani kan tia
โอ้โอ้โอ้จู่บางส่วนเนี่ยไอ้เงี้ยนี่กันริ้วรัวหน้านี่แกนี่ปะอาจารย์ดูกลุ่มทุ่มเลยจันเวเฮ้ยอันนี้จะกันรำอันลากนะฮีกลุ่มทุ่มเลยจันเวอันนี้ตัวน่ะเฮียนินร่างน่ะดมนะฮีมินน่ะเป็นเมียแล้ววะถ้าอย่างข้าจะชันนี่เซ่ให้มีกัลกงปุ๋ย4 เลนมิโซรัมตานะใช้ไหมเงี้ยนี่มิโซรัมลูกาตูดอันตั้งตัดไม่จะฮีอินเอ็นนนเลเซ่ฮีกันตีอ่ะคือforest ลำปนลงไว้ท่าตอลตากินจุกันเงินนาดีโอเลโอ้ปูมาจวาละคันใส่ชุนจำเลยเสียเฮลัย1965 notification ฮี applicable ต่อเราแต่ซาก็ปนอันโหต่อซาเฮียงัดติงเอ forest เฮียนและ state สรการทุนไอตุเลียนเปรตังปัวโหต่อ revenue ปนโหต่ออันปมเวกลาย forest เฮียนอันปมเวทีตัดลงจวนเกย์น่ะตีเอ็งมันนี่ที่ดินถูกรู้ที่ออกมานั่นเป็นเราไทยแล้ววะมินช่างขัดดูบอกสิแล้ววะจวนกันลุงอ้อยนั่นโตเขียนมินช่างไทยเสียจวนกันดูเล่นเอาหน่อยพอเฮียกันลุงอ้อยนั่นโตตูรินให้กันรำมันนี่ให้กัน plantation นี่รอนตีเสียกันเพียรเราอันมานี่อันนี้เลย forest เนี่ยนินเบียกเริ่มนั่นเต็มโมหัดยังหันกัลจิลอันมานี่ department หันกัลจิลอังเตคันเนี่ยตัวเองกันผมจริงตัวหรออันนี้จวนสเตนอะให้นันดิ้งตัดอันวันรับทักเอ็มเวจวนผมนี่เรียนกันมีปุ๋ยเตะอันค่อยทักตัวเลยตัวอันตีนั้นดูน่ะพอสกุลไอ้กงกูอักลักจวนมีเรารำมีปุ๋ยเฮียนcompensation ดูเขาว่ากันยังอันที่ไม่ไทยกันมีอะไรวันนี้กันรำกงกัลนัตูมีนนลักสักนี่ไหมอินเดียรำมินดานชัดตัก Land Acquisition and Rehabilitation Act อาเซียมาจุดจวน fair rightfully fair ตักอิน compensation เป็กน่าด่านอาเซียมาจุมีฟังจวนกาลาเตโพเฮียน Competent Authority Land Acquisition เฮียนกันรำฮีอรุณลานี่กันรำฮีรุนละรู้กันติเร่งเราเสร็จแล้วก็ต้องอาคงกัลนัตูรันตีอากันรำมารุนสุดตั้งนี่ไหมไม่รอจูหัวอินนี่เท่านั้น compensation ละเทแล้วว่านักทกเทบกสีแล้วว่ามินเซียมาเอเลบาร์นั่นเทบกสีแล้วว่ามินเซียมฮีมินเซียมฮีอันมีปุ๋ยเต้นอันเสียมผ่าลิตุกอันค่อยทักผ่าลิตุกจวนกีนี่จวนอาคงให้ก็กัลโดนจวนมินติเฟลสักเซ่อากัลโดนแล้ววันนี้รอจวนกัลโลเซ่กันรำให้มินเปรตเซ่กันรำให้คอยทีเลยตัวนี้มินเปรตเซ่กุมลีเดี๋ยวถอดช่วงกันเราลอสต่อที่จางตรงนั้นมินเปรตเซ่กันที่ไม่นี่compensation เลยจางตรงนั้นค่ะสักอันนี้อดีตเจ้าจู่จางตรงนั้นมินเปรตเซ่กันรำกันเราคอยทีต่อเรานะฮีดีค่ะอันนี้นะนี่โอ้เรื่องที่อันรำที่น้องโก้กันหมดที่เชียงบอกเราเซ่ที่ตาไอโซออฟฟิศอะจังมั้งเลขาให้กันรำตีริงอดเราอินอักมุนาเลขาจวนอาศัยเจ้าไทยให้กันรำให้เมื่อป่าจะจวนให้อดีตไทยมาเสียอักมุนาน้องโก้เราเซ่อามีปุ๋ยอันเลขาอินกันเอเลซินเนนกันรวมเสียงตัวว่าจวนจะมีตัวจวนกันเจ้าสักเอกันรำกันโลน่า rightfully in สุรการินเคยมาเสียมกาลา competent authority อินเคยมาเสียมแต่บางก็ไม่เคยมาเสียมมาส่งทำอินเป็นไม่ตัวนั้นนี่แค่เตรียมตัวพวกกันนี่เราว่าซื้อตัวพวกกันนี่เราติดตักจวนทำไมเราจะกันฮาร์สันน่าว่าก็เราไทยเราน่ารำมินเข่นที่เรากันนี่อดีตครบไม่จู่ตัวนี้1965 Act ที่notification ที่อันที่เล็กชื่อนะอันมั่งตักโดนนี่จวนไอ้ที่อันทางสั้นบุรันมั่งตักโดนนี่จวนวายเรียงเตะประมาณกิโลเมตรขัดกงเหล่ลำฮีมินหมดชั่วพักรอเซ่ไอ้โซลดักอินปุ๋ยเทสรีแทง
ดอกปุยจานมารีซากดจลตางรำหุ่นทรงเนินให้ลำปังทรงเนินลิลิเวงันติงทรงเนินบงคนเรากัวลังกิโลเมตรขัดเวจุดที่ขนาดสุดขัดจัดเปะบงตัวนักกิโลเมตรที่ยังเวนี่จุดกิโลเมตรขัดเฮลมาเวลมากิโลเมตรขัดดิ่งละมาหันสุดขัดจัดละปีไอ้รอที่อมระวังมังใช่รังพ่ออมระวังรังมัวพ่ออมระวังตัวนั้นก่อนปุ๋ยพ่ออมระวังบิลก็เทคนละสีจนเฮรัมชูเฮียนอันเคลมงานปีจวนคนละสีดีซีออฟฟิศไงพ่อกู forest reserve ชูมาสักอันนี้กันไอโซลมุ่งเรียนซงกันสกูลซงกันเบียกินซงเจ้าบ้าก็สังกัดจะโพสต์สมรุปปังอ่ะ notification ชั่วกับเฮียนที่ลินอมเราลุตุกจูข้อปีนึงเซนเตนเรียนมั่งเดือดต่อเบียกินอ่ะเตะโมโคสันเตนเรียนมั่งทุบต่อสังกัดจะโพสต์สมรุปปังอ่ะอัตราวันนี้คุมซาแล้วนี่เราเร่งเจ้าวางินเซนเตนรีมั่งตูร์จวนสังกัดจะโพสต์สมรุปปังมาเฮียนขั้วเลยตุยขั้วอมวัดต่อปีนานี่เจ้าวางจวนก็เราใส่นั่นเลี้ยงคันที่ลิติเชียงรอเซ่เป็นมีเลขาอินเสียไม่นี่เราอินเรียลิตี้อันนั้นจันทีร์รอเซ่เรียลิตี้อันจันทีร์ดูทุตักอันจันทีร์ดูจวนอันทุตักอันรีนะฮีอัตตักินตีรอเซ่มินหมดชั่ววักรอเซ่มินในบิ๊กเวกเซ่ก็ต่อจวนมินคอมเพนเซตเล็กรอเซ่ไอโซลเทียนอันเทโลนี่จวนอินเงี้ยคุมลิช่วงเจ็ดไหมเราเจอตัดเจอค่ะมีช่วงค่ะคอมเพนเซตก็ตลอดเราจวนไปเที่ยงเซ่ก็มีอัศว์เลยอันกันเชลไม่ใช่อันกันเชลโดนปีเป้อมาอันกันเชลนี่จวนแลนด์โอนเอาสิมินปูสูเซ่ฟอเรสต์ว่าก็คัลเทโลนี่ฮีอดีตครบไม่จะได้จ้ะforest ว่าก็เทเราเล่นโน่นสิมินปูสูเซ่อันนี้ compensation ว่า for เล่นกันเราแต่มินเราติไม่ไงอันนี้เร่งเราเนี่ยทีนี้ก็กันรำกันพละกลุ่มลีดอนกันเราพละกันเราหักต่อ compensation ทำไมเราจะอันนี้น่าอันบล็อกน่าให้บล็อกเราเซ่ตัวน่าเฮียน fast cutting อันเสาวัดตัวมาตัวน่า dressing อันติดจานักเบลกตบตูรินอากงตำซอกพี่จูอันกลางตวงฟาสกับยังอันเตียงส่วนอินเทรสซิ่งอันตีเลงส่วนลุงอันพางเวทมิกซ์มักกะดำเตียงส่งที่อันนั้นเตียงจะมีว่าแบล็กท็อปปิ้งอันนั้นเตียงเซอร์เฟซิ่งอันนั้นที่เฟลงเดรเนจอันนั้นเตียงอากงตำซอกอากงกันกลางปาร์ตวงมาเซ่วันนี้ forest in อัน1965 notification อันที่วางเฮียนคุดอีกวันกันคงคุดเช่ไม่มีน้องมาจุดจุดนี่ก็รอนสวยดูว่าวันนี้อีกเนี่ยนะมีปุยหาสัตว์นะฮีมินเอาชัวปุยตัวละกันนองเงินนะจะจูนี่ปุ้ยหมดถกขัดลมให้บ้ากับปุ้ยหมดจงเอาบีกนางโมอันนี้แหละตัวไหนฮันโซนกันโซเจียงโมตัวไหนฮันอันกัลดานเอ็งมาสวยจังตัวเมียละวินให้มิดโลชันฮันที่ต้องงานตาเซ่มิดโลชันเนี่ยถกตั้งแต่กันมาprivate นี่เราว่าสุรการมาถกกันเนี่ยกันพูดที่เสละresponsibility ลักตู้ปะขัดที่น้ำเรากันปูติงติเลชาวเจลติขันกินปูต้มน้ำเสละกันโลดเทียมลำปังเตอันเตียอันมานี่ forest โลดเทียมเตจุดเตียมเตน้ำมาจุดเตียมน้ำเตนี่ชวนซีเอ็มหาโปโลกาลโรเซ่ forest โลกาลเซ่กินี่เล่นโน่นสปกันกันละrevenue โปโลกาลโรเซ่กันสุรการโลดเทียมจะโปโลกาลโรเซ่กันไรกันสวยเวียงจูอันนี้นั้นเทียมนั้นสวยเวบก็กินนี่กันเทียมนั้นกันสวยเวบก็จุดอะไรจนกันสวยเขาวงจูแพลตฟอร์มขัดต่อกันน้องเข้าเทบ็อกซี่แล้ววะข้ามาหันสวยเขาคันดูมีอะบ็อกซี่แล้วไล่ค่ะ
kan la tuin ni than jo kan la thok thei lo chu ni hi chan an sarkar meeting na department meeting na landowners som ve kan ni ngai lo kan te la thiang ve lo te pon yang mo nya ka zo na tak chemo tian tunan kaldan han culture ta se tuna lola dang chat tat ta tuna kumli zat andang chat to cheunia a chen phe chu tuna hai in la compensation nga ka boral ta te po farmers chen khatan omiti atro mana he tiang yan intin nge inti chaudon tunan kaldan ring la ngoi reng ta se intin nge in kalang a chu original ka thoi kha ultimatum kan pe a tu ling kan ho tu ten an rot na angin kan kal chho zel ma yang chuan an yele ta khan an mani I forest lampang pon lo ngai thavel an lo ngai thak ve nge be seila ta chuan enge an hne da han mai chana in mo angin mo mai chana thut enge dokan khatkil hau angin lawin ngai ta lai nge soyang soi tu payment notification ni in ngai poi mo in kan chana ni chuan vireng te tanga aizol dakin pui thleng hi min mak chuak la ko min evik ula amai ro chu kan ram kan structure kan building le kan ro lo om to hi min compensation min pe o se aizola building ding tam tak te po ma to na kula ya ram noi ram palai le nganti khu ram noi ani lo zia mi en kol le mi ramani zia te hi pe ro se heta aizol office puyata na me pa ko ka hei kan ram ti remote lawin amuna nge so kan ram ron ti ro se chu ta chon vi sitin an lo om puyang vi sitinin an vi si record sang kha sapo som rup panga ma atang to an record ne nan lo omang le a chiang thokhat viaul ni ti kha chuan chuan nang ban atop nan han soi bel du te khatiang khai nei chuan han soi le la ka soi bel du chu mizoram mi pui hian kini hi sum dua no angin min ngai lo ula India sarkar in dan asiama Land Acquisition and Rehabilitation Act asiama chu ta chuan India ram tina ram alak don rengin arama lo cheng te sang dom na apea ram kan mamo sia in apeve ka chu dan thar po ni lo dan standing om rei to ania chu takara chuan mizoram mi pui hian khami sum kan lam ni lowin he nga hi asum khamin pe in kan ram khapal takin kan pe to na khatan mai se na te poya zo dei tong ani lo chuan turan forest hian an la dala wangin na thei lo ke ni tlamin min siama niam taka min da to chumi kara chuan Ministry of Road hian MORT hian mizoram sarkar le forest in anti fel thei lo 4 lane ku kal lo mai ro se tu na an kong ngai ku mang mai ro se an ron ti khian mizoram mi pui hian min siat pui se ka du chu ke mani wanga kal lo ani don lo wa forest wanga kal lo ani don forest department wanga kal lo ani don ke ni cho kan phalak kan surrender vek to lo kala kan lekha kan theiru vek to lo policy DC kan lekha kan theiru vek to lo kan phalak kan pe to angai ro chu he Ministry of Road te po hian do thei lo chin te pon la nei nga NHIDCL po hian an contractor te khu te om mai khu pulsa pe thei lo chin an nei nga nakina ange audit te po lo manga an mani NHIDCL le Ministry of Road kong kilometer khat po in la lai lo puisa ti zai mang to ti na te po zo na lo mang an do reng thei don lo do thei lo ni to khok ni an la nei don chu wangin kan ram forest chang ni lowin environmentalist in ti te po hian lo sia se kan ram ba son tura 4 lane lo lut tur hi environment
tung chang wanga kan lo ngai poimo kan lo do dal emo forest in dan lui le tuk man tlak to lo an tan chan na wanga for le na lo kal lo ni chuan kan Mizoram ro kong ro ting tu kong hi kan nei lo tu hi state dang in an nei sup don sia na pi na kan tu le fa le thang thar pen vo in ni mi te hi an la te mang ni ka soi du ni kha ka thil then dan sonia ama kasin forest department hawa thil ti kwal vel dan hi Mizorama national highway ropui tak 4 lane le bypass road atlang don ti an shiat vele khan dan hlui to lutuk 1965 to chanin national highway 4 lane kaltlang na tur vaireng te changa Aizawl road kongpui lelam meter zariat ve chutuna hian kan plantation reserve forest ani anron ti tatlat maya hetianga forest department in an chan 1965 notification hian kalpui tak ani chuan vaireng te changa Aizawl treasury dak in pui sai rangkal tlangin hemi national highway lelam kongpui changa meter zariat chin lelam both side chin zel hi forest ram ani don tinani a hethil hi an kalpui tak ani chuan Aizawl hi aum lo tluk tinani dona tin hemi vaireng ti changa Aizawl in kar khom zong hi son chwa vek angai don tinani kan sha tangin chu thil ti thei mi lo tluk ani a high court lama anin khingna apo thunai tu ten hedan hi aman thailo topani tian sha ta wangle hemi in kara hian mimalin len jivini wachangin LSC le len pass an nei veka wangin high court lampo in hedan 1965 dan hlui to lutuk hi aman thailo tin an lo hnol sak to nia chuti chongchuan forest department ho hian forest reserve kan plantation ani ti in an la chang vengar maya ani na taka chuan forest ho plantation hi mu tur au manglo ba ka ram nei tu te hian forest department ho hi amuna ronkal sela an plantation chu ron ko kro se anti lain an zuk kok du po ni chuang dir silo Zoram mi pui te hian hei kan sha em Mizoramin economic gain na satak kan nei ve theina turle Mizoram hi state ta kanin hlan tir ve ta development ropui ber national highway 4 lane ropui zet meile bypass road kan nei ve theina tur chu kumgaliam ta kumsang ne som pa ko kum dei to khan central sarkar Punarenja Modi sarkar lai pui hian aram chung India ram state tin tetan alo sanction dei to ni ti hi ilo shaim Kanchanam state dang Assam Arunachal Pradesh Nagaland le adang te chuan 70% velzet an zo to a kaini seta ero tu te emo do am lo ta wangle engemo hlok na lo chan ve phet an tum wang kan ti don nge engma la tholo zero kan lanitlat mai ne chu hetianga national highway 4 lane ropui zet meile bypass maniram haunat zia hin shive to rengem kanram channan chuan insa sok po kanin huam china sin chuta a chen phe chuan pi le pu te chang dei to a huan thai an lo siam to na thingkung le theira thatak tak te hi an tha tu te changa anin ro chun ti an ni to sin kutna thoka izong chin ho phei chuan ngai to ana zong le an tha raw te hi kha an na tho na mun kolan chuak chiarani tin na an tho chin na mun an ram nge ya khan a om chin an ti hiala sin chu thuril tak om zia po chu in shethiam phak ve do tum ni le an tha le zung an pi le pu te changa an sul nu 1965 dan siamani ma chang dei to a anin ro chun le an tha tu te thesen tam tak luan ral to na an ram nei chun chu lo thailo na wangin kan ramin masona ro pui tak kan nei ve the na tur ngai to in har sa takin sarkara an hlan ve ni a hetiang kara sarkarin zangda dom na pek tur po dong thei me alavin nangni ho do am wang mai hian mo hetianga in lo dan cha kwal vel ni le in te nom dan hi alo na mai lo hle mai engpo ni se kan ngai to na chuan hetiang high court po in forest ho chan chan hi an hnol to ani si chuan forest ho hian an phalemo phallawe mo na thok ngal mop mai sela a thani mai lom kan lo ti mai thaya a mai ro chu democracy kan ni angin
dan te hi om vele zila Central Sarkarin Mizoram paso na tur anduan National Highway 4-lane project enkol turle na thok tur hian NHIDCL National Infrastructure and Development Corporation Limited teniin hemi te hian na thok chan turin chief felling permit thingki phalna hi forest achanga annai angai tho sia Forest Department achanga thingki phalna mulawa anlo kinjingo tani chuan dan hnuaya thiamlo anchang vele thei tho boxi lai hi ni engpo ni se Forest Department ho hian in thiam chan ve na ni in shed side b in nei ve ni chuan ronsoi chuak te ukhai High Court a po thiamlo in chang to a tin kan plantation in ti ve chen la kumli chung zat hian ko tur in sheder boxi lo hetiang ani chuan duam lo ta wangaram maso na te chuan op tu rammel madik tak in ni tinani a kau hamlu to ka wang in tluang in lati cha lui ngat ngat ani chuan zol buk chong kam takin phungin avor hun che wala thleng palang ti po ala om to e